Hello. Hello. Týždeň pred súťažou. No. Spravíme si taký YouTube vlog. Príprava. Pred majstrovstvami Slovenska. Tešíte sa ináč? Ešte počkáme ostatných a potom ideme na to. Poďme, rozbehám sa pekne, dobre? Ale nešprintujem, decka, nešprintujem, prosím. No, os dois. Cadeira menos de frente, armada. 1, 2, martelo. Queixada. Vai, cadeira, bote. Hop. Rolê pra menos de compasso. Vai. Ok, decka, dá bom. Poďte sem. Dobre, toto sa mi ľúbila. Skvelá práca. Skvelá práca. Ginga, stop. Cadeira, armada. Pozícia, seknem s tomu. Queixada. Ginga. Chcete sa napiť? Pravá noha dozadu. Napite sa. Máte minútu pauzu. No, príprava ako ide? Dobre. Ťažká však? Nie. Není ťažká? Nie. Nie. Tak môže pridať? Áno. Dobre. Áno. Takže ideme na to. Tak už dneska ani nebudeme piť vodu. Arma com martelo, cadeira. Isso. Esquiva de lado. Troca a esquiva de lado. Bom. Cadeira dos adultos. Esquiva na cadeira. Ginga. O corpo puxa a mão sem morrer. Esquiva. Bom. Esquiva. Pá. Esquiva. Ok? Uhnem sa dole. Ginga, martelo. Vai. Puxar, 2. Martelo. Desce, menino. Vai, armada. Vai, ginga. Martelo. Vou. Fechada, 2. Vou. Martelo, vystreli. Pam. Armada. Dobre? Prihľadkom kopem to martelo. Nekopem prstami. Jak... Bora, ginga. Výraz v žinge. Výraz. To je no fofinha. Dobre, Brilia. Ginga. Ruky. Pekné ruky. Doťahujem tú nohu. OK. Super. Zatlieskajte im. Paráda.